Talofal nei tu lao whaapoponga o tala lau le tio Polynesia. Ua la siai le malo o tui le foe ta ita i Samoa le taimi nei. Le fofo ai o le tonga fitinga i le whaaititi o sawanga i tonu ainga e ala i le avatu iai o whaamanuyanga. O ngā tusai ma le mau o le tok manga moe popo ngā tialan polkalame o le noftane. E wha o ai lima o le tina i ngā luenga e whaatino e mawai tupe mo le tamau ainga o lona ainga. Pei tai o langolango le malo le ufa atino le terminei e peon sao nolon ta ita ile li palamia. E sunga la ule mali e topola te vau le watepula te vau Fosi Schmidt. Ua uma ona wha atu langa e whanau lo le pepe FOU, lua se lau tala e avantu le lima o le tina e ona le pepe. A wā le tau singa e amata ilon soifua, mol saonga le mu, maloloina, a o onga, tau mafa, puipui ngai mea uma. E puipui e le soifua ma le olo le pepe FOU, ina ia ola soifua maloloina. Ona tau silo leo le tamaititi lea mo le tolu tau sanga. Whanau mai, ta tau ona whaile pepa whanau, tau on siakir fo mai mwhai tui. Ta penal soifua maloloina na ia mautinoa le lei o lo aputi le vainga o le pepele nei, ina ia manuia. A mai alo le tūlanga lea ua tau nu uma fuafuanga o whainga whawai. I ona tau silo leo le pepe lea e mawalan se leni se lauta la, i maasina uma sa ia o le tolu tau sanga. O le whaataua al maloi a inga talu mori mau e fia, na sao noai le fionga le pale mia, o tātou wa ai iata ata fasia, o whana nau pepe mtatia i lapisi, o whana nau pepe mfasioti, o whana nau pepe matulafo ina. Mai lava ili tina maitanga o le pepe, tasi lua tolu tau sanga ma le sili atu, o la matia soifua ono o sa wanga i o lātou lava a inga, o le tele o nafa nawe o mai a inga e vai vai le tamau a inga. Matu muele lo toa le Campus of Hope e tuana i mato le Samoa Victim Support Group i whanau sa waina, whanau tu lafua ina. Sau no le whionga le pālamia o le whe au lea e momoli mai li teimile nei. Ua tauno tātou tue tutu le lei, tū le to'o ma tepa i le ata. Ua whaapopoi nei le whaatotonga i ofisa o leo leo savai. O le whai ungol vai aso talwai le asfraile len tau awa tua iafi wha leo leo i le ofisa o leo leo i whangamalo ia sauma vai to'a muli. Peta ai o le ofisa au tua leo leo i tua sivi, le ana tau awa tu iai mea fale mo le potu tau nuu iai malo, i le vaenga e whaatara noa ai mata upu tau sāwanga i savai. O le potu whaapitua lava lea, ua wavae mo le saunga le mua ainga, po o tangata fo e tau nuu atu mo se fisosoani al mta ngadwanga. Mata waia le itu lawa leo leo, o nisi o itu taua, e ato atoa ai o na whaatino le au nanga il motele. Ta ua fo il komsina mta ngadwanga le taimi nei le i ataua Samuel o afamsanga, lona whaaftai o leo leo Australia, ai al whaapaanga ma Samoa ma le fisosoani mai fo ia leo leo New Zealand. O la tomlanga atu i savai, ma sia ofisa o leo leo le motu, ua stasi leo fōlinga ma ai o le ngā lue whaatasi o malo e tolu, e ala i whaapaanga wha leo leo, ai o le whaamalo si au fo ilea, ili au whai ngā lue ngam le lātou au nanga i lea tunu. Inisi o TALA, o le wtena inga wāti na e matupe maua, e ati na e ailu mana i o lea tunu, lea ua fasilingi ai nei, e le li ipoto whaapitoa, o le fō mai, o le whaafengainga, o le whaia onga, le sunga upolu luma wa ai. Ila na tali mai ina wo tātou fisilingia, i le poto ma le whautauta, e whaapewheo na whaini fuafuanga tonu, ai olo ofo mai tupe. O me tau investment e maisa o le fuafuanga Amerika, olo o whaia nei, le eliane o minerale mai vai ngā sami o le Pasifika. Pei tai, e manatu le sunga upolu, ia tātou investi le lumanai. A whai wo tātou whaonga le sami ma le ele whaiai, lo tātou lumanai. O le ale lumanai pe awhai o le au tātou whaaleanga le sami. O le ale tu ai ngā lumanai e tāua mo tātou pe awhai o le a whaaleanga le taimi nei. Na ia whaamamafa, o le mea o iei le taimi nei, o le puipui malu, tāo fiofi, whai mal whautauta mea au mai e le atua, e whai ei tātou ma tausi mea. A whai e le mawhai ono tātou tausi mea o le so, whapewhi ono tātou tausia tai au, pe ale mawhai ono tausi le so. O le whautauta le sila fio le li whaia onga. Pe ona ia whaamanatu le 4 piliona o le amaua. Sa o lato ngā lulue ma le tele o whaalapo tonga tūma oti. Le deep sea mining le amanu e mua tupu i Papua New Guinea. I le pea le silia le tolus fultau sanga taluaina i a tau noa. Sa o lato ngā lulue ai maisi e ka le sia maisi whaalapo tonga tūma oti. Ia te e atu i nā elinga minerale le sami. Mai uai. Ina toi ave ese tupe au milionea sa tu e investai, ma toi fo iei company sa tu e whaatinoa le ngāruenga ua ngau, taru le toa tele o le au titee.
Ai o isi la na ngau la tō tupe lea ua toe o mai 4 maisi company e eli minerale i le taimi nei. Mai a whaamanatu, wa eli ai sami o le atu kuki whape o lo whaia su e ngai lea li te tai, e mawhai fo eno la tō whape mai e au ngā mua a onga. Ai mawhai fo eno whape mai e au ngā mo le tamau a inga. Sa no le sunga upolu, e le o matua manino, pe fia ni piliona, pe fia tupe, e maua mai ai. Au stala ta mai i tā longa al vaenga ti isi i me mafa le anamlanga atu i tā longa ma lol tau plenga mai le sunga a kolopa Antonio. Tano i whanua le whenga malanga le sosir si o me mafa. Le ana masi i atu i tā longa ma lol tau plenga na whaia i Glasgow, Scotland. Na mai tau ina fo i le whatumuli o malai wa ale le whali olo i tangata. E le ngata i awe ta awa le whatari ma lo. A inga whaapea sui o ofisa o tā longa na la tōwha whilua i ale au malanga. Ausia ela usisi o me mafani te mawhainga i longa i ta longa ta pulenga lu o luonu. Ile ta mai tai o sia Ines Towers, na manu malo ile pine aro le vaenga ta mai tai. Fitu kg, masi iti ai le au wha i lua se lau tol fitu kg. E au fi ai le se lau ma le fitu kg ile snatch, ma le se lau tol 4 kg ile clean and jerk. Ile li o John lau tafi, na manu malo ile pine siliva ile vaenga li fitu tasi kg. Masi iti ai le au wha i lua se lau iwa fitu kg. E au fi ai le se lau whalua kg i le snatch, ma le se lau fitulua kg i le clean and jerk. Tala nao nei tula, mai lau li tio Polynesia.